Dobar dan svim prijateljima, svim ljubiteljima Premier lige Bosne i Hercegovine. E, novo prozvane V-Win Premier lige, sve vam govori šta nam je u budućnosti očekivati, šta i kako, ali nema veze. Jučer utakmice kupa i prekjučer, ili tako, čak jedna i u petak, onako nekako uvod u Premier ligu, naravno, odmah start, odmah veliki broj sudijskih grešaka, nekako pokazali su nam šta nas otprilike čeka u nastavku prvenstva, bit će svega i svačega definitivno. Mislim da niko neće ostati neoštećen i za očekivati je da se negdje dobiješ, negdje se oduzme, tako da na kraju ne znam više da li se to isplati komentarisati, međutim komentarisat ćemo, pa nekad ćemo nekoga vjerovatno privući da to sve reguliše, doći i ta vremena. Onako 8 utakmica odigranih, bilo je tu ekipa iz Prve lige Federacije, iz Prve lige RS-a, evo za Republike Srpske, jel? Pa ne znam baš, interesantni rezultata, pokazalo se zaista da je svaka utakmica zaista bitna i da pretežno su sve ekipe ušle sa prvim sastavima, pogotovo Premier ligaši, nisu to lako shvatili jer znaju da imaju još malo prepreka do finala, tako da što da ne, trofej je trofej i treba se boriti za svaki trofej, naravno. Malo ću prokomentarisati onako redom utakmice, pa da nekako imamo jasniju sliku i da se uvedemo u početak Premier lige, naredne sedmice, dugo očekivane. Krenut ću sa utakmicom Jedinstvo Gošk. Utakmica završila neriješeno, kasnije na penale Jedinstvo prošlo. Iznenađenje definitivno. Penal serija, ponavljali se penali isto, tu neki ima veze zato što će kasnije isto slična situacija biti na utakmici Sloboda Sarajevo, međutim ovdje se ponovili, u Tuzli nisu. Jedinstvo prošlo, jedna sredina interesantna, jedan klub koji se bori za povratak na veliku scenu, međutim ne može nikako da se izbori jer takav grad, takva prošlost jednog kluba i jedna sredina definitivno koja je fudbalska, zaslužuje možda da bar bude u borbi za ulazak, a ne da svake godine preživljava, ali eto, to ljudi gore bolje znaju, tako da, s druge strane, Gošk, veliki broj igrača isto došao, pa sad možda Gošku odgovara što je ispao da se fokusira na ostatak prvenstva i da pokuša da izbori kroz prvenstvo opstanak, jer svaka utakmica više u kupu skrati vam roster, jer povrede, kartoni, hajde, svašta se može desiti, tako da otprilike neko ko nema ambicija da ide do kraja, možda je bolje da ispadne u ovom trenutku. Druga utakmica, Posušje Laktaš 2-0, sigurna pobjeda Posušja, onako ušli su što bi se reklo, Premier ligaški u taj meč, prvom povremenu poveli 2-0 i priveli to kraju. Posušje jedna zdrava sredina, zdrava ekipa, to ponavljam često, i mislim da je Posušje to odradilo rutinski, međutim Laktaši djeluju kao jedna super ekipa i onako organizovana, tako da izašli su nekako Premier ligaški glava u glavu, izgubili su pošteno i nema šta. Teren je onako na prvom povremenu bio ok, već u drugom Posušaci imaju probleme sa tim terenom i vjerovatno će oni biti prvi u tom narednom krugu pravljenja tih terena, jer mislim da su ga raznim eksperimentima malo uništili i teško će se to popraviti. Posušje, znamo svi, predvođeno trenerom Denisom Čorićem, novi trener koji je zamijenio Branka Karačića, ambicije naravno što prije pobjeći u gornji vrh tabele. Posušje ima korektnu super ekipu, tačnije interesantno puno mladih igrača sa par iskusnih, tako da vidjet ćemo kako će se oni kretati. Oni imaju utakmicu veoma bitnu za vikend protiv Zvijezde 09 i nadaju se pobjeti. Stupčanica Široki
2-2, nakon penala Široki prošao, 2-0 početak meča iz bajke za Široki, sve pod kontrolom, jel Mamić, pa kasnije ne znam ko je tu još dao gol, zaboravio sam, ali Stupčanca se vrlo brzo vraća, tako Božić i Subašić i penali, više sreće, čak je bolje Stupčanca to otvorila, međutim Široki prošao dalje, Široki predvođen novim trenerom je osigurao prolaz među 8 najboljih ekipa, što će sigurno biti podstrek jer Široki nekako može gledati kroz kup da se domogne europskih takmičenja. Stupčanica, već ispričana priča, ekipa koja ima i glavu i rep, organizacija na vrhunskom nivou, rade još na tome da to sve bude bolje i bolje i zaista mislim da je jedna interesantna ekipa koja će, ukoliko ostanu ljudi koji su tu, koji su zaduženi za napredak kluba, da će vrlo brzo ugledati svjetla Premier lige i mislim da zaista poznavajući ljude koji su blizu kluba rade jedan odličan posao i bit će interesantna borba između njih i Slobode za ulazak u Premier ligu. Sloga Igman 1-0, 90 i neka minuta, penal, sad ruka bila, nije bila, vidimo na onoj areni, vidimo da je tu bilo kontakta rukom, sad da li je to tijelo udarilo i ne, nismo nešto i usporeni snimaka vidjeli, međutim uopšte nije bitno je li ruka ili nije u tom smjeru, već način privođenja zadnjih 30 minuta sudije Perča, još jedan u nizu, još jedan se pojavio, evo izgleda jednostavno čovjek sudi prvo poluvrijeme, hajmo reći korektno, drugo poluvrijeme od 60. minute odluka, idemo, kraj utakmice privedi, znači čovjek je čekao sve jedan detalj da nešto svirne, situacija prije toga da je mogao kako u bazen da upadne, da se svirne nekako u 16 metara svirao se penal, nego je bilo možda metar ranije. Nevjerovatno, onda naravno iskrene reakcije trenera Muralića, koji je čovjek koji to ne može da trpi realno i sasvim logično se to dešava. Ja se ovdje moram ograditi, zaista mislim da su fudbaleri Sloge Igman odigrali jednu prijateljsku nastrojenu utakmicu i da tu nije bilo sad nešto specijalno, nikakvih incidenata i svaka im čast i ekipi Sloge i Igmana, međutim dođe čovjek u crvenom što se kaže i to sve nešto kvari, divlja, nema problema i on će biti pod lupom, forsirat ćemo ga pa ćemo vidjeti. Vidjet ćemo na kraju što se kaže čija majka crnu lunu prejede. Veleš Tuzla 3-2, dobra, možda čak i najbolja utakmica. Veleš onako rutinski ušao u utakmicu, pogodci Suljića i sad sam zaboravio, znam da je Haskić dao treći gol koji je moguće da dao gore Vehabović, Edo, jest. Moguće da on dao, jeste da se vratila se Tuzla preko Mirze i Irfana i nekako Tuzla bila dobra i opet eto i oni su imali, ne znam, jednu situaciju gdje su tražili penal, sad to ne znam sad da li je bilo, ali sve u svemu Tuzla se pokazala kao super ekipa. Iznenađujuća jedna stvar je da eto Benjo Čolić napustio Tuzla City nenadano uslijed tih prođenih, uslijed toga što je prošao pripreme u Antaliji, ali postao je slobodan igrač na tržištu zadnji dan prijelaznog roka. Veleš isto tako Azur Mahmić napustio u zadnjim satima prijelaznog roka, prešao u Željezničar. Otvoreno je to još sve za igrače, igrači koji su slobodni, koji imaju papire čiste prije 9.2. mogu potpisati i dalje u Bosnu i Hercegovinu, tako da ima tu još prostora i vjerovatno će još biti nekih dolazaka. Veleš prošao dalje, Veleš na oba fronta u borbi za Europu i Veleš je nakon dobro odrađenih priprema vratio se, krenuo u dobrom ritmu, međutim nije to bila na Velešova utakmica realno, ali pobjeda bitna i prolazak dalje. Zrinski Slavija 3-0, pa možda jedna najčistija pobjeda, realno otvaranje utakmice, gol Čuže, 2 gola Čužeta, i ko je zabio treći, Savić volej.
Slavija je jedna super ekipa, jedan klub koji, nažalost, isto kao i to jedinstvo, ali Slavija je tu blizu u Sarajevu u suštini i da nema podršku, da uz taj veliki broj mladih igrača i ljudi tu oko Sarajeva, istočnog Sarajeva, već ta, kako oni to žele da nazivaju, definitivno šteta da takva ekipa, evo imaju sad tu dva odlična trenera, moji prijatelji Regoje i Bogićević, zaista zaslužuju možda da ta ekipa ima veće ili više ambicije u toj ligi, tako da ne mislim da te treba samo održavati klub. Čak takve su sredine blizu da se može ekipa napraviti jedna sasvim solidna, jedna korektna ekipa. Tako je, kako je, pružili su korektan otpor, ima dosta tu interesantnih igrača, tako da, ali Zrinski je upravo, mislim, odigrao generalku onako kako oni žele, predvođeni i oni novim trenerom, u punom sastavu izašli povratak Barišića, Koljevića, napad odličan, bekovi super, golman, sve pod kontrolom, Zrinski je odradio generalku, recimo, onako po njihovoj želji i ulazi u derbi sa željom, puno motiva i sigurno kao ekipa koja će doći na Grbac da traži bodove. Borac Zvijezda 2-0, pa i ovo jedna čista pobjeda. Borac od starta krenuo agresivno, kvalitetno, zaista par odličnih akcija, mladi napad, što ja zovem, Kulašin, Blagajić, Jurilj i Jovo. To je jedan mladi napad, super napad, talentovan, tako da uz nazad Graovca, Kržića, Čelća, Herere, njih, zaista jedna super ekipa, golman Mihajlović novi. Ako Borac nije puno mijenjao, ali Borac gdje treba je dobar i isto zasluženo prošao dalje. S druge strane Zvijezda 0-9, veliki broj promjena, međutim sastav su i oni korektnu ekipu i vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku prvenstva, da li će imati prostora i vremena da stignu za ostatak iz prve polsezone. I ostaje nam na kraju onako šlag na tortu, Sloboda Sarajevo 1-1, na penale Sarajevo prošlo, pa najviše pitanja sam realno dobio za ovu utakmicu, najinteresantnija, jer naravno Sarajevo je u pitanju i kada tu nema želje, verovatno moj zid je preplavljen naravno navijačima Sarajeva. Što da kažem, i Sloboda zaista jedna super, prvo prije svega da pohvalim teren, zaista vrhunski teren, s druge strane malo me Sarajevo iznenadilo, ono što sam na pripremama vidio je taj neki visoki pressing i s druge strane ovdje to nisam vidio, tako da je Sloboda nekako bilo u egalu, opet individualni kvalitet Ajdina Hasića, prijem lopte, završnica, pokazuje zašto je pod ugovorom s ekipama koje su na vrhunskom nivou. Sloboda s druge strane, zaista kad sam onako vidio kad izašla ekipa, Dilaver, Huseinović, Hadžanović, Hasanbegović, pa ne znam, Čivić, pa Muminović, pa Delić, zaista jedna super ekipa i pozitivno me iznenadila. Mislio sam da će utjecati na njih taj sav nemir oko kluba, izbori predsjednika, skupština i sve to, međutim jedna egal utakmica definitivno gdje se moglo prevagnuti na bilo koju stranu i Sloboda zaista pružila otpor, penali, lutrija. Vezano za penale, tu je zaista isto bilo par nejasnoća jer sudija Perić, znači to je, Bilbija, znači ne mogu ponavljati, Bluka Bilbija je tu bio, međutim veći je kriminal tu bio kod pomoćnika koji je bio na toj strani, ne znamo, ne momak što je to pratio, čak po nekim pravilima, po saznanjima od mojih prijatelja koji su u tim sudijskim organizacijama veoma bliski i koji su mi rekli da u suštini onaj sudija uopšte nije trebao biti tamo, nije sada to FIFA i UEFA zagarantovano, ali smjernice neke koje su sudije dobile na seminarima jeste da je drugi sudija trebao biti pored gola i nadgledati kretanje golmana, da li je sa bar jednom nogom na liniji pri izlasku pri šutu. Međutim, i to nije odrađeno, bio je sudija
koji nije relativno po planu trebao da stoji tu. 2 izlaska sigurno čista, posuš, gore utakmica jedinstvo, Goraško to se uredno vrati. To je upravo ono, jedni žele da vide, jedni ne žele da vide. Da li je to kvalitet, ne kvalitet, želja ili ne želja, šta je već dalje. Mislim da je u toku utakmice Luka Bilbe osudio, ok, ruku na srce, faul, svi su imali svoje, da je odradio kako treba. Ali ovo onda dočekaju penale i tu nastane cirkus. Dobio sam razna isto pitanja vezano za podcjenjivanje šuta Penerande, njegova Panenka, naravno, to je sad već njegov problem, ali definitivno mislim da i kao navijač Sarajeva isto što misle da ovo nije klub koji ima sreću što je Sarajevo prošlo, da ovo definitivno nije klub u kojem treba praviti cirkus, shodno ulogu i svemu tome da se toliko ulaže, toliko se posvijeti svemu radu u klubu, da neko dođe i tako pocijeni i ligu, i golmana, i klub, i drugi klub, i svoj klub, nešto za ta primanja koja on ima. Dobro se on treba zapitati da li uopšte da li daje na terenu ono što ljudi od njega očekuju, hajmo reći, ali eto, nije to moj problem, to je problem ljudi u klubu u Sarajevu, da li će on to dopustiti. Vidio sam izjavu trenera Rožmana, sigurno će biti zamjerki za neke stvari u toku utakmice, pogotovo i za ovaj penal. Ne vjerujem da će mu ostati dužan jer je tu takav isto lik i karakter, tako da to bi bilo to vezano za Sarajevo općenito. Utakmica dobra, sloboda, borila se, okreću se znači borbi u prvenstvu. Liga, nažalost, počinje tamo nekad u martu, sad opet, ne znam, zaista je smiješno. Baš velika pauza u federaciji, skoro, ne znam, završili su ljudi u decembru, a počinju, ne znam, u martu. To je da ostaviš fudbal skroz, tako da vidjet ćemo, neki su prvoligaši počeli ranije pripreme, neki su kasnije počeli, tako da vidjet ćemo šta se tu dešavati, pratit ćemo to, pratit ćemo naravno sve niže lige. Očekuje nas naredna sedmica, kreće borba na sve ili ništa, vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Očekuje nas borba Zrinskog, Borca, Sarajeva i Veleža gore za te osnovne pozicije. Imamo dole zaista jedan interesantan raspored ekipa gdje će svaki bod biti veoma interesantan i veoma bitan, tako da svi su se pojačali, svim koliko toliko, tako da misle da mogu sezonu privesti kraju. Vidjet ćemo koliko će to biti dovoljno, ali u svakom slučaju za očekivati je veliku borbu. Šta još da kažem, nadam se da padavine neće utjecati na broj odgođenih utakmica. Do sad nas je vrijeme poslužilo, što bi se reklo, ali mislim da sve u svemu očekuje nas veliki broj dobrih utakmica za vikend. Dođite na terene, još jednom kažem da je ova Premier Liga sve popularnija i popularnija. Kada vidimo na strani kod komšija šta se dešava, mislim da smo mi negdje tu u rangu. Izuzmemo li Crvenu zvezdu i Hajduk, naravno, koji postavljaju standarde, međutim s ostalim ekipama itekako držimo neki rejting, jer kod nas na svim utakmicama ima gledanosti. Evo, jučer Stupčanica Široki je bilo 2-3 hiljade ljudi, tako da sigurno će Ivan Gošk biti pun stadion. Posušje, Zvijezda će isto biti ljudi, Željo će vjerovatno rasprodati Grbovac protiv Zrinjskog, Sarajevo Široki isto će biti vjerovatno dosta rasprodana utakmica. Biće tu zaista interesantne utakmice, treba to sve ispratiti, dati podršku. Na kraju ćemo se zezati između sebe kome i šta treba, kome ne treba. Čekat ćemo kikseve jednim drugima, ali sve to nešto lijepo i pozitivno, sve dok je u okvirima sporta. Nadam se da će ovih što manje biti Perića i ostale kompanije. Tu se razne stvari dešavaju isto u sudijskoj organizaciji i mislim da tu će tek nastati haos. Jedni su protiv drugih, sada su neki tu malo više zaštićeni i ne može se više raditi kao što se radilo ranije. Dolazi do smjene isto u sudijskoj organizaciji kantona Sarajevo i do ljudi koji su odgovorni za neke stvari, što je pozitivno, tako da mic po mic riješit će se. Dovest ćemo mi ovaj fudbal na nivo koji je potreban i
da pričamo o akcijama, a ne o suđenju. Hvala još jednom, ovo je nekako ukratko bilo, ovaj video ne traje 45 minuta, kao prošli traje 20 minuta i to bilo to, a mi se vidimo odmah poslije vikenda, na zadnje utakmice koja nas očekuje. Prijatno. Ćao.